जेजुवीणे जिवीत पुलके तुझे मोजे तुझे मोजे तुझे मोजे जेजुवीणे जिवीत पुलके वय जिवीत पुलके आमचे जेजुवीणे सोगलेंच घरांत आसा पूण कांयच ना फायद्याचें मीस नोवेना रे तिरतेस करून कांयच ना बदललें कारण जिवितांत आमच्या ना बोगसणें वय जिवीत पोलकें आमचें जेजुवीणे सोगलेंच घरांत आसा पूण कांयच ना फायद्याचें मीस नोवेना रे तिरतेस करून कांयच ना बदललें कारण जिवितांत आमच्या ना बोगसणें वय देखून तुझे मोजे तुझे मोजे तुझे मोजे बोगसोण्या विणे जिवीत पुलकें तुझे मोजे तुझे मोजे तुझे मोजे बोगसोण्या विणे जिवीत पुलकें तुझे मोजे तुझे मोजे तुझे मोजे बोगसोण्या विणे जिवीत पुलकें लाका कुरुटांची आमची मॉडर्न बोंगले गोरां पूण आमच्या घोरांनी आवय बापायक सुशेग ना आमी भुरगीं घरांत सांडल्यांत समाजाक बोट दाखोवन फायदो ना कारण आमच्या मॉडर्न घोरांनी देवाक कोथमीक सुवात ना लाका कुरुटांची आमची मॉडर्न बोंगले घोरां पूण आमच्या घोरांनी आवय बापायक सुशेग ना भुरगीं आमी घरांत सांडल्यांत समाजाक बोट दाखोवन फायदो ना कारण आमच्या मॉडर्न घोरांनी देवाक कोथमीक सुवात ना वय कारण तुझे मोजे तुझे मोजे तुझे मोजे जेजुवीणे जिवीत पुलकें तुझे मोजे तुझे मोजे तुझे मोजे जेजुवीणे जिवीत पुलकें तुझे मोजे तुझे मोजे तुझे मोजे जेजुवीणे जिवीत पुलकें Everything under the sun is meaningless. Read the word of God, book of Ecclesiastes. John 10:10 says, Jesus promised life in fullness. Let's look at our modern lives. It's in total darkness. Everything under the sun is meaningless. Read the word of God, book of Ecclesiastes. John 10:10 says, Jesus promised life in fullness. Let's look at our modern lives. It's in total darkness. Why? Because your life and my life is meaningless, yes, meaningless, meaningless because it's without Jesus. Your life and my life is meaningless, yes, meaningless, meaningless because it's without Jesus. Your life and my life is meaningless, yes, meaningless, meaningless because it's without Jesus. तुझे मोजे तुझे मोजे तुझे
तुझे मोजे जेजुवीणे जीवित पुलके तुझे मोजे जेजुवीणे जीवित पुलके तुझे मोजे जेजुवीणे जीवित पुलके. Come to me, all you burdened, and I will give you rest. Amen.